туралы, семьям туралы ушак сөздөр таркап жүрген элдер келип маған айткені себепті жала ачыгым чыгып өзүм баса албай шайтан сөзүмө кирип коюп анан барып пычактап коюп. Учурда милиция кызматкерлерин эмне себептен кармалып келип отурасың? Убийцадан келип отурам. Эмне болду эле? Айтып берчи. Мен bir şerigimden kızga borganmiz. Keyin men chiqib ketdim, sherigim qolgan. Keyin sherigimni o'ldirib qo'yibdi. Qayerdan keldingiz? Akoshkadan Ramkada. Ketdik. Yo'lda ketayotib, Arabda Poljuk. Keyin o'sha keyin где-то 50 metrcha bosgandan keyin pichoq berdi. Pichoq berdi? Sag'avmi? Pichoq ekan. Suv ekan. Ne oldu desem просто uğraşıp korkutup koydum beni. Ya boltur dedim ben romançamı aldım. Bıçakla romançayı uğrayıp durup çömçeğimi salıp çönteyimi saldım. Çönteyimi salıp kettim. Yolda daha ketiyordum telefon verdi. Kız telefon imkanı. Orta varasın dedi. Ya boltur dedim. Men туралы, семьям туралы ушак сөздөр таркап жүрген элдер келип маған айткені себепті жала ачыгым чыгып өзүм баса албай шайтан сөзүмө кирип коюп анан барып пычактап коюп. Учурда милиция кызматкерлерин эмне себептен кармалып келип отурасың? Убийцадан келип отурам. Эмне болду эле? Айтып берчи. Men bir sherigimden kızga borganmiz. Keyin men chiqib ketdim, sherigim qolgan. Keyin sherigimni o'ldirib qo'yibdi. Qayerdan keldingiz? Akoshkadan Ramkada. Ketdik. Yo'lda ketayotib, Arabda Poljuk. Keyin o'sha keyin где-то 50 metrcha bosgandan keyin pichoq berdi. Pichoq berdi? Sag'avmi? Pichoq ekan. Suv ekan. Ne oldu desem просто uğraşıp korkutup koydum beni. Ya boltur dedim ben romançamı aldım. Bıçakla romançayı uğrayıp durup çömçeğimi salıp çönteyimi saldım. Çönteyimi salıp kettim. Yolda daha ketiyordum telefon verdi. Kız telefon imkanı. Orta varasın dedi. Ya boltur dedim. Men туралы